Summer Voice Battle 2020. My talent, my business. Sponsored by Coffee Sound Music. Mr. Gadison is Safa boy. Nyita Mr. Gadison is Safa boy. Disindisa zindisuka ndisaka bakanyita nyamuca. Iye dutangira akazi kose baduseka, kabura ibishoro bakadushinyika, kamara kugafata bakayamanika, kokororema abikoro babishaka. Dutangira akazi kose baduseka, kabura ibishoro bakadushinyika, kamara kugafata bakayamanika, kokororema abikoro babishaka. Bavuga ngo tuva mu manegeka, ngo turaka ariko tukazima, ngo ntabwo tuzubaka amazina, batuvane ibyizere mu mutima. Jiwe gadi nizera rurema kuko nziko ashobora byose. Nyita Mr. Gadison Safa boy. Nyita Mr. Gadison Safa boy. Disindisa zindisuka ndisaka bakanyita nyamuca. Hiya Nyita Mr. Gadison Safa boy. Nyita Mr. Gadison Safa boy. Disindisa zindisuka ndisaka bakanyita nyamuca. Hiya icyambere na mbere mu buzima nukwigirira ikizere mu mutima. Ntago tuzaba mu mwijima, Imana izatumurikira kandi tuzishime yo. Icyambere mu buzima nukwigirira ikizere mu mutima. Hiye Nyita Mr. Gadison Safa boy. Nyita Mr. Gadison Safa boy. Disindisa zindisuka ndisaka bakanyita nyamuca.